Jatend piny Rigathi Gachagua kod jotelo mamoko mawuok e gwenge mag Imbu mar piny Kenya ochako wuodhgi mar dhi limo gwenge makono odiechieng' ma kawuono ka Gachagua ten bathe gi jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka, jatend migawo machon mar arita Fred Matiang'i, Eugene Wamalwa, Justin Muturi, George Natembeya kind jotelo mamoko mabende kwedo piny owacho. Jotelogo wacho ni piny owacho masani oserem chiwo chwalo chenro mopogore opogore ni oganda jo Kenya kaka ne gisingonegi e kinde campaign. Hakuna ahadi hata moja Ruto alitoa ametimiza. Alisema atatuundia viwanda vyetu vya sukari. Nzoia Mumias ameuzia Wahindi. Tuna kiwanda cha Granite Vihiga. Alisema ataweka pesa, hajaweka pesa. Kuna kiwanda cha dhahabu kule Kakamega, hajaweka hadi sasa. Ni muongo si muongo? Ruto na uongo wake enda siende. Mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua to nolose yo machalo kamae kose ahinya sirikand William Ruto kuom sirema chiwo ne jo Kenya singo mabende ne gisingo negi kinde campaign mar yiero ma higa mar 2025. Arambe! Mimi tulikuwa na Musalia na Weta na Kasongo, mimi nilikuwa nimeketi hapo. Niseme nisiseme? Mimi nikiwa pale, Musalia na Weta wakaweka mkataba na Kasongo ya kwamba Kasongo akiingia atapatia watu ya magharibi 30% ya serikali. Na tena tukakubaliana mtajengewa kilomita 1,000 hapa magharibi. Iko imejengwa? Ile barabara yana kwa Musalia nyumbani imejengwa? Ya kwake nyumbani imejengwa? Huyu Kasongo ni muongo si muongo? Si mimi ndio nikana Kasongo? Kwanza mimi watu wa magharibi nataka kuomba msamaha. Hii shida yote iko Kenya. Hii hasara mimi ndio nililete. Kwa sababu mimi ndio nilimsaidia huyu Kasongo akuwe rais. Mnanisamehe?